Alléluia. Ntifafa na mi novi nyo le toji. Enguye yere ga kena nye kuli o egbe ya. Premier ga cho akpetata na Yehowa Mawu. Premier peto Yesu Kristo. Si nye mi de la. Si e di amile revi motra pa doboli me. Si ke di amile ajeto bobo voto umbiato yu metilo. Ple eketo ple futo katafe asime. Eye ukwamiata Redwa va nami ezakle keli eya inabena nyeklomiga fole la meseme le dede nonome to babo udoya obleya okpetaha de mauvionti gakea wapeta popo e trozia vukle kotopeno eyi wanto adu to felao wanu to popo amuabe wenu loine. Alléluia. Tamadiba besia gbala na ndonku e maupe musa sika punguso katata la fe do na lo agbeji eye megavona ajeto bo salao mao chakatu dalao ple ye to mao ela be mau passer ça le jiu eye tai mediba madonku nu ya jino balali wo si kenye Kristo to nyatefe to kenye Kristo to va ke mau muse kata to pasi le jiwo eye ke Kristo fo kokwela nya ye meyene le blibala me dibe ma do kujino bela megavo lo do nu bala de nwa ma gogo agbado ele Yehowa fe vovoli fe muse la te eye pasi se tenele eye fofo megado ela bela umule ni bela la nusia lo so achore ma ovo vioti la ma jeji o gakene yo gbere unti okokola enya mai di unti egbo bela wanto atodu ofo to fela o wanu to fofo e wa mu abo ino lo ine enya mai di unti bela amesikele do dem la into la geje do ame ela be menye wele doa demo yele doa de taito la gejeme le Yesu Kristo von come na madele dovore de rokwa nenya be yento eja gejeme ela bana wo ya male doa demo wa wele doa de nota wanto la geje doa mele Yesu von come eye bibla glona mi ba baladi amesikele ekpemli la yento ji pela mlije eye taniye ba megbeto vori de la gboun le pemli dabe ato dalo agbeji la ye to fa agbeji ato je ela bena maule al mo pasi se la te o yanelle no vigne le Kristo me e yatam le jito pour 2 ans vivia bena de le kwekwe ko la wore nwala anye to floko bo to floko anye lugbalo ela bena yo ale ajio yo ale bo ye tabi ba bena ne yo ale biajire ameka chitre le mianti maha amare kama tema chitre le mianwu no chitre le mianwu hala wato ko nyebana wa fo kologo abale sike dagon fo kologo ine le Yesu Kristo fan come e yata no vigne que le Kristo me que ye cho Kristo cho wo eziarun e ye Kristo enye wo e takola la me di bana le jidefo bana nyebe e ajeto ma o mami gbogbo ma o e vivitime gbogbo ma o di wa donklo la me gavono kura o ela ba Yehowa be ye la wa vana o ela ba va menye mi o yato Yehowa wa vana mi eye okwa agbonyere bena amesio kata vodito si o wa bare wula wa to achi o avasiko wula me eye te bibia gbogbo bena amesio le eho eglikpo bamla ye to dala dodu ela bena o ya me gogo glikpo wa o eye ma agba mele glikpo botala amesio kata le gbam de vodila wanto e davodi la do adu le Yesu fo come eyata o ya kwa meta kokko blibo no vinye eyata le bena na likere Kristo me viere eye na koye fe ameta kokko na no ji o le eyo katame le zakple kali le yi le pekome la file ko kenayi bena wa de o la foku pe jobo vo katame
eye voma fogo akpo o le Yesu fon comme eye ta ogbo belali amesika atia pamla ye to ya atia hu abale sika tututu eye Haman parti vodi de madoki antile nukabajo kemenye Haman anto ye va atia hu maha la bana madoki aklepe fomi aklepe tukola ma ofo tuko onyeta dodo vodi sika Haman dola yento ye oji o ba je eklepe fomi akata eye talinye ba megbeto vodi de busutore la fiade le takpere wu le klopere wu la megbo le Yesu fo komende ya balade no petare mi awula yo pe klore mi awula hey wo pe takpo fo klofo la to ja vous pe kote na o le Yesu fo comme elle la bena elle mau passer sur la terre elle la bena mi le mau passer sur la terre le Yesu fo comme eyatae medibe na leji de fo egbe no vinye que le Cristo Yesu me le egodo ye le tala o musere gali gba atono tere tonwa de kameli anotere mi apeto Yesu Cristo bo musialu ela bo ngune ribena ye yako to muse siokata le jipo ple siokata la yigba o nto mela to dasina ela bena nu kata yo to dasine eye de kemga kototola eke futol sasana enye payotoa eye matoma dujiwo no vinye le Kristo me dibe na kodo ko le Kristo me blibo eye ta bibla e penya ya bonami le Yakobo va agbale me dibe mi ye Yakobo va agbale etamene Yakobo va agbale etamene ye bonami bana Yakobo va agbale etamene buku ya madre ye bola e ya uti mi bobo mi alokuide maute ke mi titre de abosan eye wasile mi agbo alleluia e ya uti mi bobo mi alokuide maute ke mi titre de abosan eye wasile mi agbo alleluia. Et français, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Novio, English submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. In the mighty name of Jesus. When you submit yourself to the Lord Almighty God, then you can resist to the devil because you are under the power, the supernatural power of the Lord Almighty God. That is why it seems like it's not you who is resisting then, it's God himself in whom you are, in whom you've been. Then he is the one who is going to resist the devil, and the devil will flee before you. You who are the child of God, we who are the children of God, we are called to resist to the devil, and the devil will flee from us in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Enyama ye Biblia gbogbo la ye pe onyure ma be eyata mi bobo mi adoku o de maute. Hallelujah. Ne bobo doku o de maute la e pa meta popo blibo le maumate eye adi catholic maga don krena o. Hallelujah. Eyata Yesu ade hawo futo kata Yesu Kristo le mabal Yesu fo musa gaskele sitare ade hawo futo kata le dogbadi eye Yesu ado gbewo keto kata eye ofo mu achida ohun lapo eye ofo mu achida le Yesu Kristo fo come eye esi obo wa gbere nti okoko yo ado vore tamere nwu okoko la mabal Yesu Kristo fo come la ohun le di balade eyi no gbere nti okoko la
wanto kwela ide wo fe la oduge eye wa no to mo ku eye wa mu saga eye wa be jegbegbeme le Yesu fe come alléluia elle avait gbogbo si kele o mela elle o do ne unti o bena le umbiata le lusike amesike ma o to wota etro zimbia na o futo ya o eyata me dogbara na dogbara mi dogbara le Yesu Kristo fa come bena futo de pepe ke to le pepe pa lolo katala na gbogbo to jo to ja ba ske bibla nya nyu la glo na mi ene le Yesu Kristo fa come rekete mabo shekeri ya mama rebo shingiri babatake. Come on mighty hallelujah. Let your word, hallelujah, be fulfilled accordingly in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Because your people have been submit to you, hallelujah, to you, God Almighty. That is why we have this power to resist the devil anytime, all way that the devil may flee from us in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Shekeri baya muyate. Papa nyame dakmonola. Alabana. Ongure di beleli. Monsieur Katale o ye wa mautela wa to ma titre de abosam pa lu pa unsanti mi titre c'est si de abosanti e kama asile mianu kaba le yakova bata me ne pupu amatre egbe na mi ne ma alléluia e yata e kitafu do la sunye pe aussi no bien. Elle a besoin de foutre à me voler de wonti le ofo me la lugba lo ko atrozu ne continue be o yo me ko yati kokola ke a dogo muse katatore si ke me lele eye me kona eye wa gba bere amutro sia so adara ora ato ha go bai ato foro nto le ofo no fo la fisi o pela etale fisi o nu avole la vo pa haila ye be chi wa no eye wa tozi eluka atozi chi musike la mu abe woyene le Yesu fa come no vinye gbegbe keye wodiba lo devo ado de wa gbeunti alobena ya choma a chaka oye na nye amelesika nye nubla ni to la moto mala me dogbara le Yesu fa come eye me gbobena le Yesu fa vula tala hey shekerebo numo kata le tosi nugbalo le Yesu Kristo fa come le Holy Ghost in his name hallelujah in the power of the Holy Ghost in Jesus name. Alléluia. Bena nous regardons musere jiwo. Elle a bena elle maou muse katatola me. Le Yesu fa come. Eye me ga dok bena sike woya. Enya me sike chodo ko bobore yo ateta. E kwa me ta kwa blimota. E yata emi akudo me to titre de abosanfe musere siarenti le gbekike ya sike nye kike fo ni me. Bena mi agblo katala bena onami muse ya le Yesu me bena mi achie pa dodo katalu ne wasira le miagbo le Yesu van come alléluia e yata no vinye bena mi anya bena le alléluia beti bena nyesia Yesu ye la wo ebere wo futo pele wo keto na chi wa on to fe adamvo me le Yesu Kristo va come wo keto pre wo ka wo futo ko ti o no jojuro le umbiata e yo di wa gbagbe na ola be gbo bele Yesu ye la webele wo futo pre wo keto na chi wa on to fe adamvo me le Yesu Kristo Nazareth la va come bobe amen 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 amen. Alléluia. Alléluia.
eye si ke le yehowa ƒe ebɔbɔ le ete le ƒe kpɔkpɔ te ta. Alléluia. Et ya ta miagblɔ be mía ame siwo bɔbɔ mía ɖokuiwo ɖe Mawu yehowa te la, míawoe woayi la. Alléluia. Míawo le ayi la. Elabe Biblia gblɔ be ne woayra ame dzɔdzɔwo wo tɔme nyo na wo elabena woaɖu woƒe nuwɔwɔwo ƒe kutsetse, gake wodo baba na ame baɖabaɖa yawo, baba wodo na ame baɖabaɖawo, ŋubiatɔwo, ŋutasẽlawo siwo ɖoa be woato vivi me agble nu la wodo baba na wo. Eya ta Biblia be baba na ame vɔ̃ɖi etɔme vɔ nɛ elabena nu si eƒe asi wɔ la eya woatsɔ awɔe le Yesu ƒe kɔme. Yesaya ƒe agbalẽ etatɔ kukuwo ƒe ɖeke gblɔ nyama na mi. Baba na ame vɔ̃ɖiwo wotɔme avɔ na wo elabena nu si woƒe asi wɔ la eya woatsɔ awɔe. Sekotoboria reketobo seketaria. Abe gaƒoƒo ya be si ke ne se gbedodo le la be na kɔ asi vɔ ɖe dzi ne nato ne Mawu be ne aʋawo neke me le esi o yeva ye gbɔ asigbalo ta ya ne wɔ aʋa na ye, ya ne wɔ aʋa na ye asigbalo ye miɔ mi va Mawu gbɔ ye wɔ aʋa na mi la mi nyo ŋu ɖe ŋu me ye miaƒe ŋusẽ yo yewo ate ŋusẽ eye ŋusẽ ɖeke me le nɔ te ɖe ŋusẽ ma nu le Yesu ƒe kɔme. Alléluia. Eya ta nɔvi nye medi be mato nɔ le gaƒoƒo ya me be ɖe na do ŋusẽ yeye si ke lu afutɔ ƒe ɖoɖo katã dzia nenye nenye tɔwo elabe woŋu le ɖi nyuie ɖe le Psalmo bla seke vɔ ɖekea me tso kukui gbã heyi ɖe kukui awi adea me. Wogblɔ be leke o wobe ame si bɔbɔ nɔ dziƒovitɔ, ame si bɔbɔ nɔ dziƒovitɔ la ƒe bebeƒe asia. Míawo mi bɔbɔ nɔ dziƒovitɔ Yehowa ƒe bɔbɔ ƒe Alléluia ƒe bebeƒe. Alléluia. Ame siwo katã bɔbɔ nɔ dziƒovitɔ la ƒe bebeƒe. Abe si ke Biblia gblɔ na mi le Yakobo agbalẽ tame le kpukpui 3 me ne. Eya ta mi bɔbɔ mia ɖokuiwo ɖe Mawu te. Yes. Eya ta Biblia gaɖo ku dzi na mi le Psalmo ƒe agbalẽ bla 91 me le fia. Bena dziƒovitɔ la ƒe vɔvɔli te ye mi be ɖo. Alléluia. Eya ta ame sia ame ewɔ nɔvi nye si ke bɔbɔ nɔ dziƒovitɔ la ƒe bebeƒe eye wòle ŋusẽ katãtɔ la ƒe vɔvɔli te la. Eya gblɔna woe la gblɔna Yehowa be le enye sitsoƒe kple nye mɔ sesẽ ne nye Mawu siwo meɖoa ŋu ɖo. Alléluia. Elabena ale wòtso xevi mɔtrɔlawo ƒe adoboliwo katã me tso dɔvɔ si gblẽa nu me. Alléluia. Seketoria. Yes, ŋusẽ ma ye le si ta le ne bɔbɔ nɔ eƒe vɔvɔli te, ne bɔbɔ nɔ eƒe ŋusẽ te la meɖo la gavɔ naneke o elabe lanu sia lanu aŋutsɔ sia ŋutsɔ si ke atso vivitime la magogo wò agbadɔ o, magogo wò agbadɔ o la be vivitime wotso kekeli me woya le nɔvi ye. Eya ta medi be maɖo kuɖu yewo dzi ɖo bena eza si ke va yi ekutrɔe baɖabaɖawo eye futɔwo le nyawo nu eye gbɔgbɔvɔwo ti yewo me na kpɔɖa gbenyanɔwo ɖe ya bena etsi tre wo ti kple Yesu ƒe ʋu kɔkɔea yetsɔ Yesu ƒe ʋu aka mo na wo eye bena womatɔ gogo kekeli nu o. Vivitime woanɔ ta vivitime gogo ya gbɔ o. Eya ta woƒe vivitime nuwo la agatɔ dze wo ŋutɔ dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Medi be nanya nya ya nɔvi ye. Ye nanya ŋusẽ gã si ke le miaƒe tɔ la si la. Alléluia. 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 Yes. 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 Yes.
Alléluia. Oui, d'accord. Nyesi chauffeur, pour les nyamons, c'est ça. Nenye, nyama aussi ou me doit là. Elle a besoin de autour que vi montrer l'opé à de bolime. Tu dois voir si blé à nous, mais tu dois voir comment pour go, non vient. A toi peu fou, a toi jiwo, nenemae. Na vaille à troisier ton coré, yé bobo no et peu bobolite quoi. Yé no et peu popote quoi. Alléluia. Alléluia. A toi et peu encore, il va l'auto jiwo. Et yé mele, et bereme, mais gavo no vient. Alléluia. Et ta wabana, alléluia. Ato un peu fou, ato jiwo, et un peu avala, tena bedo, alléluia. Y'a pas mal la tena bedo no vient. Voilà comment tout. Mais voilà comment j'ai fait là-haut. Donc, quoi t'as le vivima là? Ou un tour fait ta quoi hey, yé ou la sa partie si fait ou l'île. Avec ce que tu le sens, il peut faire mon leader, assis la fia. Hey, si on veut titre Israël, yo titre Jérusalem, tu quantia. Les Josaphat, mon lia. Hey, Josaphat, oh, après toi, mi meilleur que miawo. Elle a beau doigt, la voli d'ami. Ben là, yo, la mia churbe. Hey, yo, donc, benabere. Oh, après toi, mi nyabere. Assis la toya, on est nyate fait. A jeto yo, hey, yo, bleu. Et yo comme amo gero du ko gero fe du gakala e menye mawu subola fa du ho wa bo subola de to fa du ho ke wo yo yenye mia fa mawu da le ke da gbona o gbonyare na o tete elisa la de ba nya gboni la gboni be bala bi ga vola e asidi akure pa ba ko si ke po mi le gbere mi ma ga po ko. Elle a dit, yo to la pawo kere mianu. Yo wa va ne pas du nous no vio. Il est au jaba wo kenye Kristo tore. Na to ko fole Kristo be blibo. Ba yo to la wa fa nao. Ne la gba futo mo lo kata je won toji. Le Yesu Kristo fa come. E yeta obe sare kama kwa. Yerusalem il a to pre il a to be ya fa ore. E ka ko jiole. Et yo be ma ofe dola on va détaler asiri atonu on va détaler ça que be fait quoi nous et ye ukela metiko le ko ko le doa me a metiko de talonu que ma dola on va détaler futonu alors me nyame de l'élément que ma dola on la va détaler et gbogbo vo soti yo me no be yo manana vola hey ma dola on la va détaler on nous de kareka le Yesu Christo fan comme. Et il y a un bon de wo, a jeto de wo là, a yento fanya e. Le Yesu fa comme. O ma tok bele nyam bero. No bere unti quoi. Yo a to la fo foyi. Le Yesu Christo fa comme. Et ta mi konure. Nya me kol victime benom, même sur le nou barabara wom. Le togo a teleto, le togo vio wa, le togo vio fa domala. Ajo kele chifo kenye jobinu mau yeho ajobinu onya taliba mere gbere fianwo tila hey shi kere ba to ba shi kere ya me gbonya le no vi le ba gbe ti ga fo me la ba mere gbere tu la file o di wa gbere to no o di wa gbere wo nko pe tete ka ka me gbo bele ajoda yeho adu fiano adu jino ho le Yesu bo ko obe da doko bobe ma doko kesi oto enye obe da nya fifa la bobe ma favio ya lo luko ya se to ya sumo mau. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Obe ado le vo katame ma vo zame ngoji a ble anwuchuro le ke o ma vo zame ngoji ble anwuchuro si le volume le nkeke me o. Et quoi? Examiner me quoi? On le voit dit to go no. On va to go no. Yo a trop kuku barabara avant kuku. Descend le trop ma le Yesu va comme. Mais descend le trop barabara kuku. Le Yesu va comme. La bobo ma tela gbato to. Awucho ma gogo. Waha yo gbara waha go ba la bana. Victime to ma to va kekele mo. Ko atra fronto. Le Yesu Christo va comme là.
non vient donc coup de yo angla donc do jire no bobo de fe musela te ko la bele de que no la ido ma ta me tona monsieur nye bobo photo ba bele on a dasio fo nu bara ma wo la bana on a mi musebe ke me o me eyata mi bobo mi aloku o de maute mi bobo mi ko maute bo maute mi ye eyata mi to titre mi titre c'est à bossa ou mais titre à bossa mais il faut peut donner ou et wa si dans le miago hey yesu aussi à bossa c'est yesu boy et na mi koro ou ta le yebo e nyale mo la ne bobo ma hotel ma fo nyale mo ne gbala ko to nyale blo nyale fo ho ne gba mega mielu e nyale la to kakumene bele yesu fo bulaka e wa si dans le bon Christ tombe va voler. Me voit na cour, me voit dans le cou. Dans le mot quoi? Ma ga voler dans le cou quoi bedo. Et ta Lucas et fifo de le pepe que là no fo me ame. Yo be o tana ko me bo be ya ma ga ko me le bo. Elle avait toi si yo atomo. Et fifo de mo là, ye cacao. Les yesu fo comme. Et bobo si on est on dit à la femme pour ton lit café que y a bobo balabala blé à femme blé à famille mais là oh mais tu te vois mais cacao va dans l'eau le café mais le Jésus Christ comme le roi bébé yes c'est kerebo takebo ma pour vous c'est y wonation alléluia bon mais on va péter non nous balabala non on va péter nous egbeya les vivitives non non mais yo wa chakao babo ma chakayo ela ba wa toko ya nye chakataka ton o plastic pe parabolo do la sile yim be wa to du boame o sa enu a tiblore aliji be da yenye yo fo ma wu o kamonto yesu fo to bibi afia me ba nu ma o kata o ba ka o toko ela ba da hey mi dogo muse katato mi be wa do kure nu gbalo monti do vi yo ma to le send la mi pere nya ya tivia ya kwole ke futo si be la yo ne o va o le na luka e la o le gbeme o be ajela joro to do me wa to e o la po o fa luka tito a joro to do me eye o ya la si dolo valome no vi ne mo di wa wo wi ma bon no e ko kaba o mo to ko ji o ye dolo fo fo me le yesu fo comme alléluia no to akhle Psalm 91 ya on to me nya ba me gelo le de wo mo yebe akhle ko raba do yo muserele me muse David sans ça le kaba me be bore fo fo ma yo wa fo fo te boro ta ye be ga fo ko na ko ala bana ya nya ye fo ye wo si chauffeur faut vite là le cho wo no fe alléluia donc faut ma fo ko ya kam ma tele wo agbado wo ala bana yo ato ado fe do la o de wo ne wa po ta wo le wo mo kataji ne ma yo le ya ta shike nyanya ya ola me dibe na bobo do ko re ma u ji fo vite la te ne na chite la bo sapo ono katati do na sijo la le bo amoro fo me fo gbogbo bala gba ti o yo me do baba chokamo gbe ya chokamo pour me fo e fifode magale o ya mo maga ko go me le mo e to le me ele Kristo me vo ma gogo le Yesu fo come ma gogo kwagoro alléluia eye amesho kata les plans barabara o le fagbeti defo destinati defo nonamti bena ma jejino la bo ba jejina evo le Yesu fo come e yo apepe fo ko e nla ko fo mo atidan e la ba yo e wo ino mo yo fo mu se o alléluia eyeta victime gbogbo de pepe kele wu e yo metim bena to ke ko be hei e to ko be hei le fo do no la
Gbanya ne fifi la e. Bele yo après faut voliter. Na ibe faut lo. Le Yesu fon comme. Ma on est dans vie. Alléluia. Ma on est dans kaka. La ba ma wenye ma ou. Et Amérique me sopli ou. Alléluia. Et ta no vie me dit ma tono bana na leji de fo pesi agba. Na kpo yo après on kundo so wa wole wa gbon la. Yenye wa kpo honu sia. Akpe bana ahlenya yawo. E ya nya bana futo la si jolo godo wa jolo godo wa si piam no gboko ake wa toko e ma one yo egbe ya le ga yoda le Yesu Christ pon comme alléluia la ba ya ma wo mo de ke so pli o alléluia ya ta go bala e ya uti mi bobo mi adokire ma wote ke mi akite de abosan eye wa si le miagbo mi te va mau mi te le mau eye wa tele miangu mi klo mi apre asiwo mi nouveau lao eye mi wo mi apre jiwo kokwe mi jime versusu lao akwa ya ta ma susu jime vanga la siwo na kwa Yesu ji ko kwa yise kere ebo aluji va ego le wa asikokwe me katon de kekpe o me ton de kekpe o musalasi ye ba musasi ke fola ko do la ye ga so de gbe ya eyata ton volito sur le motivere a joda do gbere o ti o la hey no vigne o ba yo gbere ni atire hey wa to ko ya yido fola duka na po video ke ma to ko ti la la yo ro vale dia egbe me nyire eye aje gero to me ele ba ba o degbe eye tete wo to mo adu o to dudu wo ko dudu eye la jole si jolo gbo ma o fa meta popo ma eye nukuru si keme di mo to fi ola kora le Yesu mo come ele ma wo apedo ma e ve to na me gboto la la yo victime la yo ma ko wa gboto la ba yula ja ta fa vi na nye o ma koko kaka ba ka si ti o ta le Yesu mo come ele kwa meta popo lo ma o le yo egbe ya no vi o Yesu yo o iram ma o ba afuajidula Yesu yo ma o lo o iram afuajidula lo le Yesu ma e ka to gbe enyanyu sere o sia to don so kere o Yesu Kristo to ke le Yesu mala o monga dolu ezadel sia sista brother o salen yunami ke kele yunami eye wotri na ma na yunami kata eye mi atosi aka fu ma bodalo le Yesu mo come ne kama jo togo nfe fa togo ne futo gbela wa to la chiama me wa to la chiama me eye de la nye togo yo tora a gbela Yesu le boto ka so lo wata kanya ibe mi agbo be isare lo bye bye.